wena usho ngathi girlfriend kumele umfazi wakho umtholela umshiyele amaqhubu wabalile kumele wathole lokho ekwanile angafuka akakhanywa ngenye indoda Khanyamba. Isho umama ngathi hlala phansi noma ngikhona. Awezikhamile Marvin yakumkama umama amaqhubu nambuza uMarvin ukuthi eyani wena uthi wena ungabala amaqhubu uthi ungiwathole ekwanile akuba lamsengitsheliwe phela kulive Lileli semwedini. liyagula lena kuthiwe angapha amaqhubu wena uyabe ususenza njengobaba lona uyakhumbula sithi lo baba obotshwa wathola umfazi eqeda ugeza bathi kade etshona ndabe engaqokani nokulunye wathi umfazi eqeda ugeza wathi wena wamtshaya wabotshwa eqeda ugeza Mbonise kahle nje sikhafu dusemfuleni. Emthwazi. hayi njengokuthi manje uvugeza nje yena afike engakagqoki utofika usuke ebhasi le ukuthi ekhaya ibhasi ezengadi le toilet mhle ngagqokanga engilaphe eyathini ebhasi ekade eqeda ugeza wona usithi ubejola njani Ebhasi ngathandela ithawula. hayi wamthola phela esekhupha ithawula efuna ukugcoba into leyo wamrikida wathi ulelela indoda wayejele akuthi ngikubuza hayi okay wathi umntwana nje so right wena umuntu ungasuke ebhasi leli wajini phela hlanda wani wangena lapha abanye khona wangena umoya ugcoba ungelalo wena khatha ugcobe emuva nga manje khatha emuva wona ugcobe nawe right lo yiko khona okulenza abantu babe lezihlalo ezikombileyo uthi aligcobe izibulu Khathe nje kodwa. Kase sokuza. Ngeke amazikani. wena masuka kegeza mina ugcobe ziyagcotshwa Marvin. nawe loshini Marvin ngakwazi Marvin lo yiko ziqine ngani lidwa Marvin usesikole ugcoba izibunu Uyasikole. ngosesikole ugcoba izibunu Marvin ugcoba namabhampa Egcoba kodwa thina sesikolo. hayi nxa usiye usiqeda ugeza wena kuthiwa nginesizulu hayi ngenhlonipho ngamabhampa wayekhona ukuthi izivuna inhlamba mas isihlalo ngamabhampa unjani umama ushafu solinalikazelwa ligcobe uma ngigcoba izibunu phela manje sageza sonke ubona ngagcoba ngankazela wala lavendlela ngezibuzo ukuthi wayemngeni lidwala ngela ngigcoba bale wala ngigcoba ugcotshwa umamakho Mina ngikazi. anoma ngikwazi lokho yawa kumambanga nomalungu ngagcoba ubuza amanye amajida ukuthi majida linalizigcobi yini izihlalo zenu hayi uba one day lingathi lizihlalela amajida Into ubuza egcotshwa liqolo. Liqolo. Lapho ngizangigezile ngezwa ukuthi ngisithi andiyakudavuka. amahle kakhulu nje Nampholo ngidumela ngigcobe. potu Ngigeza amandla apangulala la. Ngathi ngihlezi nje. Ngizara ngigcobe. azibona izigcoba Hayi. azibona izigcoba yabona mangichasele mana ngikutshele ukuthi nje mana yikuthi alisozitabani linani ungathola ubhuti ozigcobayo ezakhe uyabona ukuthi kunomehluko elidwala lapha kade lakho lebe lingafani inkobe ezitabani ngayini hayi ngiyasho nje umzimba wonke uyagcotshwa but obvious ngaphansi kwenyawo sesaba ukutshelela alankanda bafana aligcobi amabhambam mana ngoba lamaphampa manje kufanele ukuthi uyagcoba uzopikela phambili akugcotsha yena lo wona uyagcoba amakhwapha ngambona egcoba amakhwapha mina ngiyambala ukunibuka be
manje iloshini emakhwapheni Mani, ungawugcoba uthi asikho umqiniso la ungawugcoba uyathi. Uthi ukugcoba phela lokho. Ukugcoba olugcoba njani? Sengiqeda apha emafesini. Unigcoba njani? Sitshele khona. Yakholela ungabhayizela okay. hali namabhampbam mina ngithemba akhala nxa sizwa lithatha iloshini abe sithi maybe lisafika Okay. Yakholela ngemehlweni yakhe. Uthola lalo ngicubaka. yikho kungani ngamaxolo madoda kufana umzimba wakho uyazi ifirst lela ungahlala ungagcobi igwanya njengazo Awuqonsini. umlomo Nami ngikholifisa. Njalo. Kanti ngayiphi? Awunamafutha Malvin. Ngibephambi ngiyaphansi ngicophe. Malvin. anlankani la Nginamafutha. Malvin. ngiyathatha amanzi Mani ayisaxonga.